هنوز از روزهای اول صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای سالمی جامعه برنامه‌های زیادی مشخص را روی دست می‌گرفت که عملی شوی چون این برنامه‌ها با بنیاد یک ملتی از جسماً سالم تاثیر خوب گذاشت. درود دوستان عزیز، بعد از چند لحظه برگزاری دوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی شروع می شود که ما کوشش میکنیم که از جریان برگزاری مسابقه شما را آشنا کنیم. چگونه که میبینید قشر زیادی جامعه برای اشتراک در این چهاربینی سالم گردانی شرکت دارند. ما از مؤسسه دولتی دیگوبین باغ گلگشتا میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکان ناحیه شامنصور خرسندی‌آور است که با تشبث جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر ساله در جمهوری دوی ملی برگزار می‌گردد که در این تمام خرد و کلان اشتراک می‌نماید. چنان با ما معلوم است ورزش گروی سلامتی است. کسی که با ورزش مشق می‌کند، تمرین می‌کند، هیچ وقت درد و غم را نمی‌بیند. چون که جسم سالم باشد، تن سالم باشد، روح نیز سالم می‌گردد و با آن همین طرز ما می‌توانیم یک جامعه سالم رو به میان بیاریم، یک جامعه رو به میان بیاریم که در رشد با سرعت پیشروی دولتمون سهم ارزنده گذارد. اشتراک دایره وسیع ساکنان در این شورابینی شهادت از آن است که مردم به طرز حیات سالم بیشتر آوردند. از خرد تا بزرگ، زنان و دختران، عموما همه طبقه جامعه شعارهای گوناگون در دست از اشتراک خود درک می‌دادند. چهاربینی‌های زیادی فرهنگی و عمومی دایر می‌گردند ولی احساس می‌شود که دوی ملی را علاقه اهالی تاجیکستان در ذهن خود بسیار خوب قبول کردگی هستند و این روز و این چهاربینی نشانه دلیل طرز حیات سالم داشتن مردم تاجیکستان را انعکاس میکنند. در اینجا خرد و بزرگ جمع آمدگی هستند و باید قید نمود که زیاده از 300 نفر دانشجویان دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با تمام استادان اختیاراً در اینجا اشتراک دارند و از این چهاربینی همگان بسیار خوشنود هستند. امروز زیاده از 500 نفر کارمندان وزارت کار داخلی در دوی ملی اشتراک میکنند و یک مهارت و ملکه خودشان نشان میدهند. یادآور می‌شویم که دوی ملی یکی از مهمترین چهاربین‌های سالمگردانی در مملکت به حساب رفته هنوز از روزهای اول صاحب استقلالی به خاطر متحدی مردم و بنیاد جامعه سالم راه اندازی گردیده بود که تا امروز در یک سطح خوبی تشکیلی در سرتاسر مملکت گذرانده می‌شود. دوی ملی این اساس سالمی همه ملت ما میباشد. کلکتیو آموزگاران و دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی زیاده از 1000 نفر آماده اشتراکند. میگن که اگر خودی که سالم باشی بدو، اگر خودی که دانا باشی بدو. امروز هیئت کارمندان صنعت صادرات بانک برای شرکت در این چهاربینی ورزشی یک جایه با یک نیتی نیک، با یک اقدام استوار برای اشتراک به این دوی ملی آمدند. واقعا هم گذراندن چنین چهاربینی‌های ورزشی امروز امکانیت از آن میدهد که جامعه سالم باشد، ملت سالم باشد و دولت به همه بردباری‌ها در یک کوتاه‌ترین مدت نصیب گردد. چنانه که می‌دانیم سالهای اخیر در خطر برگزاری دوی ملی همزمان برای دوستداران دوچرخه ماراتون دوچرخه‌رانی نیز تشکیل گردیده است که در این رشته نیز شماره زیادی خواهشمندان شرکت میکنند. هر سال در این چهاربینی اشتراک می‌نماییم. اولا هم برای سلامتی هر یک شخص فایده آور است و بعدا از مؤسسه تعلیمی لیسه کسبی علاقه شهر دوشنبه در این نیم ماراتون کارمندان لیسه مؤسسه فعالانه اشتراک می‌نمایند. اساساً من اینجا برای سلامتی اشتراک میکنم و بعداً فهمیدم که در جای یکم و دوم سوم یک مکافات داشته است. میخواستم اگر هم جای یکم رو اول را نگیرم برای سلامتی خودم فعالانه اشتراک کنم. در مراسم افتتاح چهاربینی‌های عمومی سالمگردانی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش همزمان مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه
ширкат намуданд. ضمن суханронӣ ҳозирин аз муҳимияти дави миллӣ ва марафони дучархаронӣ ёдовар шуда иброз доштанд ки маҳз тавассути чунин ҳамоишҳои оммавӣ мо метавонем дар бунёди ҷомеаи солим нақшгузор бошем. ҳамзамон гуфта шуд ки таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба самти оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим имрӯз имкониятҳои васеъро дар ин самт ба миён овардааст. воқеан варзиш дар баробари муаррифии давлат дар арсаи ҷаҳон инчунин беҳтарин роҳу восита барои бунёди ҷомеаи солим ба ҳисоб меравад. ва агар ин соҳаи ҳаётан муҳими ҷомеа бештар оммавият пайдо кунад, пас кор дар ин самт ранги дигар мегирад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имконият фароҳам меоварад ки варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар кишвар рушд кунад, зеро ақли солим дар тани солим буда сармояи беҳтарини давлат маҳз саломатии аҳолии он мебошад. баъд аз суханронии масъулин марафони дучархаронӣ ва дави миллӣ расман оғоз гардид. нахуст дучархаронҳо барҳо баромаданд. ин ҷо низ иштирокчиёнро қишри гуногуни ҷомеа ташкил медод. варзишгарони касбӣ, дӯстдорони дучарха, умуман ҳар нафаре ки шавқу ҳавас дошт ҳунарашро нишон дод. масофаи 10 километр барои иштирокчиёни марафони велосипедронӣ муайян гардида буд, ки аз мавзеи Чорбоғ то наврӯзгоҳи пойтахт тӯл мекашид. вобаста ба қудрату тавон ин масофаро иштирокчиён тай намуданд. чуноне ки медонем ин чорабиниҳо танҳо барои солимии ҷомеа роҳандозӣ мешавад. аз ҳамин лиҳоз иштирок озод буда дилхош шахс метавонад ширкат варзад. дар рақобати дучархаронҳо миёни писарон мақомҳои ифтихориро варзишгарони касбӣ ба даст оварданд. муҳаммадҷон азизов дар 14 дақиқаву 36 сония аввалин шуда ба марра расид. шукурло эргашов бошад бо 14 дақиқаву 40 сония мақоми дуюмро гирифт. натиҷаи нишондодаи абунабиҳ умаров ба 14 дақиқаву 50 сония баробар буд, ки ӯ мақоми сеюмро ишғол кард. мутриба абдуҷалилова омӯзгори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи саидмумин раҳимов аз миёни бонвон дар 15 дақиқаву 1 сония ба марра расида мақоми аввалро ишғол кард. кристина хисматуллина мақоми дуюмро ишғол кард ва шукрона қодирзода бошад зиннаи сеюмро моли худ кард. имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонон мусобиқаи дучархаронӣ гузаронида шуд. дар ин мусобиқа бисёр варзишгарон, бонвон, занҳо, мардҳо иштирок карданд. дар ин мусобиқа ман шахсан ҷои аввалро ишғол кардам. хоҳиш мекунам ки боқимонда занҳои бонвоне ки дар корхонаҳо мешинанд, корро фаъолият мекунанд аз саҳар то бегоҳа, мехоҳам ки биёянд дар намуди варзиш, дучархаронӣ, дар дигар намудҳои варзиш иштирок кунанд, ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд ва бо саломатии худошондаям бисёр фоида мебахшад. баъд аз муайян шудани ғолибони марафони дучархаронӣ чорабинии асосӣ шурӯъ гардид. шумораи зиёди хоҳишмандон дар саргаҳи масофаи дави миллӣ омодаи давидан буданд. масири иштирокчиёни дави миллӣ аз мавзеи Чорбоғ то наврӯзгоҳи пойтахт тӯл мекашид, ки масофа 10 километрро ташкил медод. вобаста ба тавону қобилияти ҷисмонӣ иштирокчиён аз 1500 метр то 10000 метрро тай намуданд. хурсандиовар аст ки наврасон низ дар ин чорабинӣ фаъолона ширкат намуда аз қадамҳои аввал ба тарзи ҳаёти солим таваҷҷӯҳ мекунанд. иштироки бевоситаи занону духтарон дар чунин чорабиниҳо ба тавлиди насли солим асос гузошта
فعالی زنان را در جامعه نشان می‌دهد. در برابر مردها اشتراکی به عنوان فعالانه به نظر می‌رسد. همه ساله با چنین چاره‌بینی‌ها جلب کردن به عنوان مملکت این آنها را در جامعه فعال می‌گرداند و به عنوان در روز 2 ملی نیز احساس می‌کنند که حکومت جمهوری تاجیکستان، جامعه تاجیکستان جامعه است که به مقام زن مادر بسیار یک اهمیتی بلند می‌دهد. خیلی خوب می‌دانیم که در حیات کسی که از جهت جسمانی خوب آب و تاب یافته است بهتر زندگی می‌کند و برای بنیاد جامعه سالم نقش مؤثر می‌گذارد. راه‌اندازی 2 ملی یکی از اقدام‌های بزرگ حکومت مملکت بوده تمام قشر جامعه آن را دستگیری می‌کنند. عزت شریفی را می‌بینیم که در قطار دیگر اشتراکچیان این چهاربینی به دویدن مشغول است. خوب در مجموع برای هنرمند مشغول شدن به ورزش عموما دویدن چه منفعت دارد؟ البته این به سلامتی همه انسانیت بسیار فایده مهم دارد و من فکر میکنم برای هنرمندان و سرایندگان هم 2 ملی البته این یک منفعت خوب دارد، چون که برای سالمی بدن و دائم همیشه در حرکت بودن مساعدت میکند. فقط راستش را بگویید هر سال در 2 ملی میدوید یا که بجز این به ورزش مشغول هستید؟ بعضا وقتا میشود که مشغول میشویم، چون که برای ما و هنرمندان بسیار مهم است شدن یک راه نفس و عموما برای بلدن و سالم بودن سلامتی و عموما برای منفعت جسم و جان انسان فایده بسیار دارد. سلامت باشین. اکنون زودتر دوید همه رفت. امروز امکانیت‌های وسیع در پایتخت کشور شهر دوشنبه برای گذراندن دلخوش چهاربینی‌های عمومی ورزشی به میان آمده است. راه‌های منفرش و گلگشت‌های زیبای پایتخت برای اشتراکیان 2 ملی بسیار هم موفق بود. چنانه که می‌دانیم دویدن به ارگانیسم انسان مساعدتی فعال نموده کار بافته‌ها و حجره‌ها را خوبتر می‌کند. پس برای آن نفرانی که بیشتر در اتاق‌های کاری می‌نشینند بهترین فرصت است تا با اشتراکشان در این چهاربینی برای سالمی‌شان تلاش کنند. از دانشگاه ملی تاجیکستان حدود زیاده از 400 نفر آموزگاران دانشجویان با یک روحیه بلند اشتراک کرده ایستادند و اشتراک در این چهاربینی مهم ورزشی واقعا در بلند برداشتن تربیه و تندرستی و در ترغیب طرز حیات سالم میان اهالی جمهوری تاجیکستان نقش مهم گذاشته میتواند و باید قید نمود که امروز در سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت تربیه ورزشی جوانان اهمیت مهم دارد و با این مقصد برگزاری چهاربینی‌های امروزه در سراسر جمهوری تاجیکستان در یک شکل مخصوص راه‌اندازی شده ایستاده‌اند. اما سالا مشاهده می شود که در چهاربینی 2 ملی دونده های کسبی برتری را صاحب شده اولین شده به مرا می رسند. امسال هم 3 زینه اول را ورزشکاران حرفه‌ای صاحب شدند. سمرالدین عظیموف سرباز قسم حربی 54-53 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مقام اول را اشغال کرد. جای دوم نصیب امیدجان قربانزاده دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف گردید. مهربان شمس‌الدینوف که چند سال پی هم مقام اول را اشغال میکرد امسال جای سوم را گرفت. او طبیب آسیب شناس است. همه کماندیرای ما رحمت میگویم که ما را دستگیری میکنه. خیلی مسابقه جمهوریوی بین المللی 2 ملی ما اصلا اشتراک میکنم. ترندری رسول جمشید همه استاد قطعی 3-4 سال شد قطعی همه ماش میکنیم یا جویا قطعی همه آمادگی میبینیم و با کوشش میکنیم که چهاربینی‌های جمهوریوی دیگر در جهان اشتراک کنند. بار اول از در 2 ملی اشتراک میکنم. من دانشجو دانشگاه تربیت جسمانی تاجیکستان من جان پهلوان سیمور رحیمی باشم. با که ورزشکاری کسبی هستیم همین خیلی مسابقه ها بسیار شود برای ما ورزشکاران. ما میتوانیم که در سطح جهانی آماده شویم و پرچم بردار تاجیکستان عزیزمون باشیم.
имсол рақибон сахт буданд ва мо дар ҳамин дави умуми ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гардидем. дар миёни духтарон ҳам нафарони арзанда барои мақомҳои ифтихорӣ талош карданд. Юлия Макарова, аспиранти донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон, ки тӯли 3 сол аст дар Душанбе таҳсилу зиндагӣ мекунад, мақоми аввалро ишғол кард. ӯ узви клуби давандаҳои ҳаваскор аст. Екатерина Северидова мақоми дуюм ва Елмина Шагиева ҷои сеюмро дар миёни бонувон ишғол карданд. Салом алейкум ба ҳама. Имрӯз ман дар дави миллӣ иштирок кардам. 10 километр давидам. Ин мусобиқа бахшида рӯзи ҷаванони Тоҷикистон мебошад. Имрӯз ман ҷои якум гирифтам. Ташаккури зиёд ба ҳама, ки ин мусобиқа ташкил карданд, бо тренери ман, бо дӯстони ман, бо ҳама шаҳрвандони Душанбе ва меҳмонони пайтахт ба рӯзи ҷавонон муборак. Ман аксар вақт машқ мекунам. Кариб ҳар саҳар медавам. Вот инҷо дар Душанбе, здесь мағзиҳои хушрӯ хеле бисёр инҷо. Вот ба ман давидан инҷо хеле маъқул. дар умум нафароне ки шавқу завқи бештар доштанду иродаи қавӣ ба марра омада расиданд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки ҳар сол дар ҳафтаи ҷавонон ба анъана даромадааст ки дар доираи рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дави миллӣ ташкил карда мешавад ва боиси хурсандӣ он аст ки имрӯз мебинем тамоми шаҳрвандон варзишгарон аз ҳама қишри ҷомеа ва аз ҳама мақомотову корхонаву раисатҳо дар ин чорабинӣ фаъолона иштирок карда истоданд. мо ки худворисони Сино ташқиқ ва тарғибгари тарзи ҳаёти солим ҳастем ва дар ин чорабинӣ фаъолона иштирок намуда ва то ба давраи марҳилаи финиш омада расидем. ҳар вақт ҳар сол ман меом ҳамин соат панҷшанбе ҷумъашанбе садани фурӯзеда 15 круг 20 круг медавам 3 рӯз барои ирва теория мебинам. дар қишлоқ хизм ҳамин рӯз саҳари 20 апрел сар давидан амад расани 8 километр тафтария мешавад медавам барои теория барои рӯзеда. Гулбек Хушвақтов аз кӯҳансолтарини широкии дави миллӣ буд, ки то ба охир масофаро тай намуд. хуб дӯстони азиз, рамзи ин мусобиқа шахсияте ки 89 сол дорад ва имрӯз намунаи ибрати ҳазорҳо ҷавонону наврасон аст. Масофаи муайяншударо то ба охир тай намуд ва акнун пурсод мешавем ки ин муваффақият аз чӣ иборат аст. Бобӣ, барои як нафаре ки ҳамин масофаро тай намояд, асоси муваффақият дар чӣ аст? Чӣ лозим будааст? Давидан, паридан, ҳама лозим аст? Розим аёта, розим. Шумо фақат росташа бугӯед. Фақат дар ҳамин дави миллӣ иштирок мекунед ё ки бевосита машқ мекунед? Бевосита машқ мекунам, дави миллидам ҳаракат мекунам. Саломатим бошад, осмонда ба мепарам. соли гузашта ширкат кардам? Не, ота касал будем, касал. Чанд сол толи касал бохелта. Пар наисе парахум шикастаги, не ки чукохум амас доштум, амас на пир кардам. беҳтарин. Ва ман мехостам шумо ба насли имрӯза, ба ҷавонон чӣ тавсия медиҳед? Тавсия медиҳам ки нағз бихонад, дои калон бигира, ҳаргиз хориро намебинад. Агар дои калон нагирад, вайрон шуда мемонад, баъд пушаймон мешавад, судш намекунад. дар бораи ободиву тенҷии ватан чӣ гуфтани ҳастед? ҳамин хел ман хурсандам, ҳамин хел шодам ки ин хели ободира дар давлати хориҷӣ ин хели зиндагӣ нест. Нех ҳамин одамо ҳамин давлати мо ношурӣ кунад, расвои ради маратаб мешавад. ҳар каси саломат бошед. мо ба шумо муваффақият тамонно мекунем. холи он ҳастем ки ҳамасола дар ҳамин гуна чорабиниҳо намунаи ибрати ҳазоро ҷавонон бошед. Саломат бошед. Саломат бошед.
با تمنیات نیک این پیر خیرات ماراتون دوچرخه‌رانی و دوی ملی به نقطه نهایی رسید. باوری داریم که سالهای بعدی نیز در فضای آباد و آسایشی کشور چنین چهاربین‌های مهم سالمگردانی تشکیل و گذرانده می شود. غالبان این مسابقه ها روز 23 می در عرفه روز جوانان قدرشناسی می شوند.